laseri se već uspešno koriste više decenija u različitim granama medicine. U skorije vreme našli su svoju primjenu i u stomatološkoj praksi. Naime, laser predstavlja usmerenu svetlost koja svojom energijom može izvršiti određena terapijska dejstva na određenim tkivima. Mi raspolažemo sa laserom nemačkog proizvođača Alexion, koji je za meka tkiva, sa kojim se može uspešno tretirati više različitih patoloških stanja u ustima. Kao, na primjer, gangrena se može jednoseansno lečiti, takođe parodontalna kerataža džepova je mnogo uspešnija dokazano sa laserom nego klasičnim metodama. Lasersko izbeljivanje zuba predstavlja jednu od najuspešnijih metoda koja najduže traje i pokazuje najbolje efekte. Naš laser posjeduje terapijsku metodu Perio-Green, koja predstavlja ubijanje bakterija u parodontalnim džepovima i pokazuje da 97% uspešnost u obesključavanju parodontalnih prostora. Dakle, pacijente koji imaju strah od anestezije, ubode igle, bola, krvarenja itd., laser predstavlja adekvatno rešenje s obzirom da je rad sa laserom potpuno beskrvan, anestezija čak u nekim slučajima nije uopšte potrebna, a ne postoji neprijatan zvuk i osjećaj koji se ima sa klasičnim metodama. Mnoge usluge koje su ranije bile spore i neprijatne, zahvaljujući laserskoj tehnologiji, sada su daleko brže i prijatnije za pacijente. Ovim prilikom pozivam sve koji to ne veruju da dođu i da se uvere. Hvala.